Allah tabaraka wa ta'ala o ƴettiti wonkiji maɓɓe ɗin ɗon. Yon non Allah subhanahu wa ta'ala jangin qur'anon ko yewten kon o wi'i wa kadhalika atharna alayhim liya'lamu anna wa'ada allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله ذلك نيتيجي من هولري في مابه من يالتنتني في مابه فيني جماعون في يوبي أندو كامبه سكابه بين wonde ma fodore Allah nden ko gonga si o fodi o wallay goddo o wallay mo la mahala fi kadi yo yimbe sare wuruno be den nyande e enen awiraybe baawbe fu jananaybe o issa do yen anduji pellet Allah ala ko ronkata. Allah himo wawi piji din fu Allah nde o faala o wajettitay goddo duubi temettati goddo o walo yiltudira na hoore mudum Allah no yiltude mo nangen no arde memo mo ber ko o faala ko o mayali o welaka bandu makko nyolali ko Allah tuwayi dum musibbe julbe teddube bi rabbil kaaba. On say non Allah dali joni non do bay Allah ƴettiti wonkiji mabbe din joni non be yeddondiri kambe wonnobe don be lando on e population mum on moko baabe leydi din non joni be yeddondiri be wi ko honɗum waɗeten ɓe ɓayɓe ma yiɗo o ko honɗum watten e yaltinayɓe ka nder fammere loto en fureji ɗin wattinen ɓe ka qabruji ka ko honno gerdeten woɓɓe maɓɓe wi o acciteɓe ɗo o ɓe wona ɗo ko ɗum waɗi si Allah dali subhanahu wa ta'ala fa qalu ɓe wi ubnu alayhim bunyanan mahe e dow maɓɓe maadi joni ko waɗeten howen waɗen ni cour fermen fammere nden ko ɓeɗo hawritino e ɓurno hawrugol e sawabon yani yewtunoɓe hay so tawi woni ɗi fof majji konngol ɗi no ɗum anni kono ya Allah woɓɓe landike ɗo couleur barere ndun ko honɗum mi anda couleur barere ndun ɗum ɗon mi yi'ali ka yewta fi mum kono alana en nafa andugol couleur barere ndun siko ɓaleru ka ko laaru ka ko boɗeru ɗum ɗon mi anda mi hawrali e mum taw. Naam joni noon musidɓe julɓe woɓɓe maɓɓe wi joni waɗen cour fermen fammere nden fi honɗum fi wata goɗɗo ar hande kadi ara fus memataɓe kono ɓurɓe jaɓanede konngol ɓen moko baɓe maɓɓe ɓen ɓe wi lanattahidanna alayhim masjida menen dey min waɗay ɗo o juulirde min waɗay kaɓe woni ɗo juulirde. joni noon nelaɗo sa sallam maaki ɗum ɗo ko ɓeɗo ɓurno yande e ko yewta kon ɓeɗo ɓe hawrodirali e sawaba few kono est ce que ko ɗum waɗano ka wona ɗum ɗum ɗon Allah yewtali en Allah yewtali ka Qur'an est ce que ko julde nden ɓe laatinno ka ko honɗum ɓe wanno ko mahugol ngol tun ka ko non ɓe accitirno ko woni tun Allah yewti en ko ɗum ɗo ɓe yewtuno. joni noon ko ɗum fallen ɓeydugol ɗo enen fulɓe fuuta ɓen wonɓe ƴettugol moko baɓe meɗen mahi wattinen ka juulirɗe ka funnangue juulirde wallahi no harmi few dagaci fes nelaɗo haɗi ɗum nelaɗo maki hay kamɓe qabru maɓɓe on wota en jogomo juulirde few ɓe maki la'anallahu lyahud Allah huɗi al yahuda ɓen sabu honɗum par ce que ɓe jogorike annabaɓe maɓɓe ɓen ɓe waɗi ɓen ɗum juulirɗe kaɓe wattina ɗum fo haray ɗum ɗo moƴƴana en jonno musidɓe julɓe tedduɓe Allah daali tembingol qissa maɓɓe on Allah daali sayaquluna salasatun ɓe wi ay yani yewtoɓe ɓen woɓɓe maɓɓe wi koɓe tato rabi'uhum nayaɓo maɓɓe on kalbuhum ko bareru maɓɓe ɗum wa yaquluna woɓɓe kadi wi o e onon on fenayi khamsatun tigi tigi on koɓe jowo wasadisuhum kalbuhum jeegaɓo maɓɓe on ko bareru maɓɓe ɗum Allah daali ɓeɗo wowluɓe ɗiɗo fuu maɓɓe rajman bil ghaibi ɓe wowli ɗo ko penale wiwɓe ɓen ko tato nayoɓe ɓen ko barewum kum maɗum koɓe jowo jeegaɓo on ko barewum kum Allah wi ɗum ɗo fof ko willagol tum penale ɗe anda. Allah daali kadi wa yaquluna ɓe wi'a sab'atun woɓɓe maɓɓe wi sab'atun ko ɓe jeeɗiɗo wasaminuhum kalbuhum jeetato maɓɓe on ko bareru ndun Allah daali ɓul wiɓe o nelaɗo rabbi a'lamu bi iddatihim ko Allah tun andi kontore maɓɓe nden ko ɓe jelo ma ya'lamuhum illa qalil anda ko ɓe jelo sina yimɓe seeɗaɓe ni jon noon ka Allah daali ɗo andaɓe sina yimɓe seeɗaɓe sayyidina Abdullahi ibnu Abbas ɓiɗɗo bappa nelaɗo on iɗon andi firoɓe qur'ana ɓen fuu e mofte nelaɗo ɗen ko kamɓe natta leɗɗe araba Seydina Ibn Abbas ko patron firoɓe qur'ana ɓenno ñande Seydina Abbas jibinano nelaɗo makuno yo Allah faaminɓe dina kam ɓe maki kamɓe Seydina Abbas miɗo tawa e ɓe yimɓe seeɗaɓe ɓe Allah daali ɗo anda kontore ɓe anden sina seeɗaɓe o andi Allah inni wi'u ko joma an tun andi ko ɓe jelo anda ko ɓe jelo e yimɓe ɓen sina seeɗaɓe Seydina Abdullah ibn Abbas wi min miɗo tawa e ɓen seeɗaɓe anduɓe ko ɓe jelo sahabaɓe landi ko jelo awayo Abdullah ibn Abbas Seydina Abdullah ibn Abbas maki ko ɓe jeeɗiɗo jeetato woni bareru ɗum ɓenni fi hon ɗum wo par ce que Allah jantike ka penale ɗe woni ɗa o jantike o wi ɓeya wi'i ko tat ko nayo jowaɓo on ko bareru ɗum woɓɓe wi ko jowo jeegaɓo on ko bareru ɗum o wi ɗum ɗon fof ko penale nde o arno ka gonga ka woni ɗon o wi woɓɓe wi'i ko ɓe jeeɗiɗo jeetato on ko bareru ɗum ɗon o wi'ali ko fenade o dari ɗon kanko Allah Seydina Abdullah ibn Abbas ɓe maki awa ko ɓe jeeɗiɗo wonnoɓe sukaɓe ashabul kahf on say bareru maɓɓe ndu woni hon ɗum woni jeetati maɓɓe on
joni noon ko ɓeɗo woni ashabul kaf musidɓe qissa no juuti ɓuri ni kono enen en ñoggu fi par ce que l'heure meɗen o yonata haray ɓeɗo kon ɗum jangueten e maɓɓe ndaare sukaɓe jeeɗiɗo ko ɗum waɗi ɗaɓɓumo welda musidɗo julɗo ɗaɓɓumo weldata on ɗaɓɓumo yadata on ɗaɓɓumo wondata on pullo futa wi hollan wondiɓe maɗa ɓe mi yewtoma ko a hombo idan ɗo o ko waɗeten ɓe wonde temɓen geren heɓe moƴƴuɓe si a ɗaɓɓi jatigi ma ko fimowo tun yarowo beere tun yahowo boite tun ko ɗum tum ɓe wonduɗa ɓen jokki wallahi ko wakkiliɗa wasina Allah walluma a jokkay ɗum sa a jokki moƴƴuɓe ɓen o juulayɓe ka juulirde jangoɓe alqur'ana an haysi ko ɗum ɗa woni golle maɗen hawnaki ka Allah artire saabu a yiyay ɓen ɗon hersaɓe wonde hersa taguɗo ma o wonde ɓeɗo ko waɗi si ɓe fo maɓɓe ɓe anɗo ɓe jeɗɗo non ko saabu weldigal maɓɓe ngal nde tawno hiɓe naɓiɗuno ado nden ñande hiɓe naɓiduno ado ñande lanɗo on posande ɓe wonde maɓɓe rew seytanewro ndu haray musidɓe julɓe ko ɗum ɗo marɗen ko wasoydiren en torki Allah yo Allah famin en ko yewta kon haray ɗo en du'odirde wota o yejjitu darugol page meɗen aljanna family on ka telegram ɗe waɗi link on ɗon kala e moɗon mo ala nder ton yo o naatu ɗon directement o ɗibba link on o naata ka telegram o wiya golle aljanna family ɗen fi wallitagol jama men on heɓugol forage ji ɗin tawɓe ɓen ɓe anda haray aljanna family on no ɗon yoni waɗa du'a yimɓe bonotori en du'a iɗen mari bandiraɓe ɗiɗo ɓeya ɓen ko geɗaljo maɓɓe no nawni ha ɓiɗɗo maɓɓe bobo maɓɓe mo nawni ha fiƴƴiti ha ɓe mapanimo fayda ɗo yondinike mo hakke ko tawi bobo no nawni kono ɓayi enen e wawata Allah kan no wawi en torki Allah Allah dikkinamɓe bobo maɓɓe on woɓɓe kadi modi maɓɓe no nawni waali kalabtani ɓen kadi ɓe no di en hiɓe tori du'a modi maɓɓe no nawni moƴƴa en torki Allah ɓay ko kanko dikkino annabi Ayyub ɓen nawnuɓe ɗiɗo ɓe yewtuɗen fimum e kala marɓe nawnuɓe ɓen kala e meɗen nawniraɗo en torki Allah ɓay ko kanko woni rahmanur rahim yo Allah ndikkinan e nawnuɓe ɓen fof kala e meɗen marɗo nawnuɓe yo Allah ndikkinan en ɓe mi torki Allah onon ɓe ndaruɓe ɗo e ndaroyeyɓe ɓen e partage uɓe ɓen e kala hawrodiraɓe o vidéo e kala jurɗo kaw hikkori aduna o torki Allah kala andeji ko marɗen ko yo Allah ittan en torki Allah yo Allah ndikkinan e nawnuɓe ɓen feƴƴinɓe ɓen fof yo Allah hinnoɓe o yaafoɓe o naadaɓe aljanna ya rabbal alamin kala musidɓe meɗen e mawɓe meɗen feƴƴinɓe ɓen en torki Allah yo Allah yaafanoɓe kala faljareji ko ɓe waɗi kon o okkaɓe aljanna makko firdawsil a'la o ya rabbal alamin mi torki Allah enen ɓe wonɓe ɗo fof mo kala meɗen ko enen andi kon ɗum mapini en ka ɓernde meɗen min mi anda onon kadi on anda ko mapiniran onon min kadi mi anda ko mapini on kono Allah himo andi ko woni ka ɓerɗe meɗen mi torki Allah an o wonɗo darugollan o ler ɗo e darunoɗo e kala daroyay ɗo e kala siɗɗo maɗa mi torki Allah yo Allah ittan en andeji men ɗin kala lorra ko marɗen ko woni lorrugol on ka ɓernde yo Allah ittan en mi torkima ya rabbal alamin kala moƴƴereji ko faalaɗe wadde kon mi torki Allah yo Allah newnan en heɓe wawi wadde kala moƴƴereji ko faalɗen ko yo Allah okku en o waɗana en kadi arsiki e muɗum ya rabbal alamin allahumma rabbana alayka tawakkalna wa anta hasbuna wa anta maulana bifadlika wa judika wa karamika ya rabbana allahumma ansurna wala tansur alayna allahumma hadina ila siratika almustaqima ya karim ya wadud ya arhamar rahimin mi torki Allah geɗalɓe meɗen ɓen fo yo Allah fewnirɓe l'islam mi torki Allah yo Allah fewnan en ɓiɓɓe meɗen ɓen kala marɗo probléme fi ɓiɓɓe muɗum ma fi dewgal muɗum yo Allah moƴƴinan en mi torki Allah yo Allah fewnu geɗalɓe ko wonɗen jibinde kon ya arhamar rahimin haray on jarama o weltanama onon seni ɓen fof ko accita ɗon tanji mon ko arɗon jentagol min kun ɗo paykun kun tawata ala gandal e haray kadi ko yiɗugol ton inchallah yettingol haray en torki Allah yo Allah okku en aljanna o tambe mo accituɗe waɗɗen ɗo en torki Allah yo Allah waɗan en ɗum ɗo joddi aljanna ya arhamar rahimin haray fof jarnama o weltanama haala kal lannata mi daro ɗo wiyanon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh